Slijede smiješni ispadi Balkana da vam potpune dio dana. A bili su mi svi pijanice i zato sam očarala. Šta su bili? Pijanice, svi pili. I neće da budu. Udavala sam jedan put sam se udavala i vratim se i onda sam ja dovodila ljude, ženila sam se, odgonila, odala sam po kafanama, pila sam. A sad ne pijem. Sad sam rekla, a sad sam bolesna. Sad sam smila život i sad sam počela liječiti i sad ja cijepam drva. Jesu li galamili? Pa kako će to ne galamiti? Pa ja pobijem, ja sam ljuta. Ja ubijem čovjeka. Ja mogu li ubiti sve jednog. Koji je bio najbolji? Ili jedan, ili ja ne valjam. Od 17 možda bi jedan biti, ali ne valjam ja. Sve mi valja, a ja ne valjam. Pa vidi da sam blenda kad ne jedan čovjek ne valja. I budem sama. Onda znaš da ne valjaju. Valjaju ljude, ne valjam ja. Zato što ja neću da imam gospodare, a sama. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. 10. kola nogometne premijer Lige Bosne i Hercegovine nogometaši iz Zrinskog su porazili Radnik 0:0. Kako se zove jedini hit grupe ABBA koji je dospeo, Nemanja? Ne znam. Srbo. Mani. Do prvog mesta top liste u Sjedinjenim Državama. Dene. Vatrlu. Nikola? Ne. Da probate? Ne. Probajte. Pa neću se blamiram kad ne znam to. Dancing Queen. Iz Brisela nisu baš najbolje. U Briselu je kolega Marko Kovač. Marko, iako još sve neslužbeno, kakve ti informacije imaš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. Dok ne uspostavimo vezu sa Briselom kako valja, idemo dalje svijet. Najprije nam reci koliko ti kilograma imaš, a koju masu možeš da podigneš? 80 kilograma imam, pa ne znam, ovo sam dizao možda najteže, nemam pojma. Koliko je teška jedna strana traktora? Pa ne znam, stvarno kažem ne znam. 1400 kila je težak traktora, sad ne znam koliko pa je. Neka je samo polovina teška ta jedna strana, pa je i to mnogo. Reci nam kako si došao do te snage, šta jedeš, čim se hraniš, da li vežbaš? Jedan sve normalno. Poneki put dignem traktor ili treba nekove starije da zameni i to. Evo, ti si možda jedan od najmlađih ovdje u Tuležu koji nadlače konopac, koji se bave ovim.